الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه جر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن لقيفتوتك إنك كيري. الحمد لله رب العالمين، بقى جرات السنين جنة، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن شاء الله دعائي صلاة التنبنة جتشارة، ذكري صلاة التنبنة tokko dabarsinee jirra. darsii keenya keessatti ka itti aanu waraabna insha Allah. zikriin salaata ittiin banatan hedduudha jenne, san keessa gaggabaabduu isinii dabarsu jira akka hibziif isinii laafuuf jecha. dhedheertuun ni jirti immoo isinitti ulfaataa. insha Allahu ta'ala namni dhedheertuu barbaadeef kitaaba sifatu salaat ka imaamu albaaniin barreesse isa san keessa akka seentanii barattan isiniin jedha. amma du'aa'ii gaggabaabduu namni haffazuu danda'u obboleewwan keenya haffazuu danda'an afaan kaahutti jirra, qaceelatti na hordofa. du'aa'ii asiin durattillee tokko agartanii dabarsinee jira, darsii keenya keessatti tokko dabarsinee jirra. kalammataa kana duuba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam du'aa'ii yeroo salaatatti seenanii, zikrii yeroo salaata seenanii yeroo akkana jennu Allahu akbar jedhee eega salaata hidhate du'aa'ii tana jedhee achi booda faatiyaa qara'a, alhamduun achi booda qara'a jechuu. Allahu akbar jedhee salaata eega hidhate du'aa'ii tana jedha, achi booda hoo salaata isaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhee faatiyaa isaa achi booda itti fufa jechuu. dura tana jedha. ayyee du'aa'iin tuni akka kana jetti kunu: subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. akkana jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. du'aa'ii gabaabdu namni marti haffazuu danda'a. yeroo salaata seenee Allahu akbar jedhe osoo faatiyaan qara'in, osoo suuraa alhamduu san, suuraa faatiyaa san, alhamduu san osoo hin qara'in duratti wannan akkana isinii himuuf ka namni gariin faatiyaa yoo jedhanuu hin beeku. faatiyaa waan taate kun alhamduun beeka, kun faatiyaa beeka. kanaafuu agartanii warri beeytan ni beeytanii, warra hin beeyneef immoo akka ifuufin akkatti irra deebi'ee dudubbadha jechuu. duuba eega Allahu akbar jedhee salaata hidhatee booda du'aayii tana jedha. du'aayiin tun du'aa'ul istiftaah akkana jedhamti. duuba ad'iyatul istiftaah du'aayii hedduu waan qara'u jirruuf jecha. kanaafuu amma yeroo Allahu akbar jettee salaata kee hidhattee yookii du'aa'ii asiin dura baranne san jetta, yookii tana jetta, yookii taganaa itti aantu jetta. takkuma keessaa yoo jette gahe, yoo immoo ta adda addaa tana barattee gaaf tokko takkaan salaattee, gaaf tokko takkaan salaattee, gaaf tokko takkaan salaatte, maasha Allah akkasi sunnaan nabii kenna. nabiin kenna gaaf tokko tanaan qara, gaaf tokko taan, gaaf tokko taan, salaata adda addaa akkasitti ittiin salaata jechuu. sunnaa nabii kenna hordofuu nama barbaachisaa. rabbi nu haa qabsiisu. subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. akkana jetti kun du'aayin haganuma. subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. subhaana qaceela qabadha. subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. isim akka isin qabattaniif irra deddeebi'u jira, waan tabiraa jechuu jiruun seeyina haganuma isin. subhaanaka allaahumma wa bihamdika, subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. irran deebi'a. subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka. haganuma. subhaanaka allaahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك
ولا إله غيرك. هغانو ملال وان قدومتي. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أكنا جت جتشدو دعاء تن دعاء أجائباتي نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث براك ستي وانجده إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. الرجال تمان جتشا قام ربي تتي قام الله تتي قبرتي جد آية سبحانك اللهم جتشود أجد سبحانك اللهم جتشود أجد نبي كان عليه الصلاة والسلام. أكنا دوان أكنا جتشود دوبا أكسنا برباجس ربي إنك أغرتني نوها لافسو ربي نوها لافسو معنى إسيل سبحانك اللهم وبحمدك جتشون سبحانك اللهم قل ليس ربي كان قل ليس وبحمدك جتشون مع حمدك فارو إساء اتكنديسا حالة إيني جتشو. وتبارك اسمك وتبارك قدتي جرا اسمك مكانك قدتي جرا وتبارك اسمك مكانك قدتي جرا. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك قل ليس يا الله اللهم يا الله وبحمدك جتشون مع حمدك فاروكا كي ستك انديسا حالة إن جتشو. وتبارك اسمك وتبارك قدتي جرا اسمك مكانك يا الله وتعالى قلت اجر جدك قدنك يجتشو دوبا على جلالك وعظمتك يجتشو قلت اجر جتشار قدنك كي أكنج ولا إله غيرك ولا إله كان جبر مان هنجرو غيرك سمله ولا إله جبر مان هنجرو غيرك سمله كان جبر مكجبر مسمله هنجرو جتشو معنى اللين أكن دعاء قدو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك كل ليس لسي كل ليس اللهم يا الله وبحمدك جتشون أغرتي مع حمدك جتشو فاروكا كي ولين أكنا جدوبا فاروكا كي ولين وتبارك قد تجرى اسمك مكان كي قد تجرى وتعالى قلت اجر جدك قدنك ولا إله غيرك أكان جبر مان هنجرو سمالي جتشو. دعائي تنجد جتشو دوبا دعائي تنجتشو دوبا نبين كينا جزي كري تنان صلاة جزي كري درسي دورة دبرسيني كيسة الدبرسيني سنين صلاة إن شاء الله درسي تانون كيسة اللي دبتشو ديمنا.